Sledeće pitanje upućujem ministru Đorđeviću, ministarki Mihajlović, ali takođe i ostalim ministrima, ali takođe smatram da je ovo jedno veoma važno pitanje koje uopšte nije rešeno i nadam se da će se neko njime pozabaviti, a to je da li su se pozabavili pitanjem sve češćih nezgoda koje se dešavaju na gradilištima, na građevinskim objektima, da li se neko time bavi, da li su nešto analizirali, da li su došli do nekih zaključaka i da li će nešto da preduzmu. U tom smislu posebno me interesuje ona nesreća koja se dogodila septembra meseca na gradilištu Beograda na vodi, a to je bio slučaj kada niti novinari, niti inspekcija nisu mogli da se informišu i da dobiju prave informacije o tome šta se tamo uopšte desilo. U tom smislu mislim da treba ministarku Kuburović pitati, da javnost mora da zna šta je sa ovim područjem, vezano sa tim, dakle i sledeće pitanje, a to je šta je sa ovim područjem, da li ono ima isti tretman kao teritorija države Srbije i u tom smislu mislim da je potrebno da se konačno javnost upozna sa svim ugovorima, tajnim ugovorima vezanim između ostalog i za Beograd na vodi, o kojima mi ništa ne znamo, a koji očigledno i te kako utiču na život građana Srbije. Hvala.